Om Swastiastu, alit-alit makasami, punapi gatre niki. Napike sareng sami kena. Weh ya dising ada masaut nih. Kengke kabare jam kejang nih, sehat nih, sehat. Dumugi sareng sami sedate kena nggih. Titiang mangkin jaging eterang daging utawin latarang daging video pembelajaran puniki. Nanging sedereng punika titiang jagi nyih nayang angge. Nawang nak nyih nayang angge tu api? Memperkenalkan diri nggih. Nah, tiang nyih nayang angge wastan tiangi adan tiangi lintang langlit nggih. Lintang langlit niki tiang tuah asistene Pak Ngurah niki. Pak Ngurah nuduk tiang dadi asisten apa ngidang nyelasang ngajak anak-anak mekejang, ngajak ahli-ahli tiang mekejang napi nike ngewacen aksara Bali. Nggih, sedereng punike tiang jagi nguningang. Nah, kang orang jani gitu nggih. Ahli-ahli te jani nak liunan sing nawang bahasa Bali halus. Tiang jani bahasa Bali campuran kanggon, ada misi bahasa Bali halus, ada kepare gitu nggih. Nah, jani ka orang jani. Daging video, isin video niki indek ngewacen aksara Bali nggih. Yang pertama artos aksara Bali itu napi. Kaping kalih pahan bagian aksara Bali. Aksara Bali itu akuda ada gitu nggih. Kaping 3 tata cara ngewacen aksara Bali. Kengke carane ragem melajah maca aksara Bali gitu nggih halit nggih. Penguntatne ada dini penugasan. Nah, sudah diragem melajah pasti irage ada tugas. Artinya kengken irage seken sing nawang ane pelajani busan gitu nggih. Nah, jani lanjut janian. Lanjut alu. Nah, aksara Bali. Wih, mesti kupu-kupu ben. Dementi Pak Ngurah ngedit nih. Aksara Bali. Napi pengertian aksara Bali. Aksara Bali inggih punika silih tunggil aksara daerah ring Indonesia sane kantun kepiare oleh krama Baline ngantos mangkin. Ring Bali kewentenan aksaranya nih punika ketah nganggen nyurat ring sejeroning aweg-aweg desa kekawin sesuratan ring lontar miwasane lianan. Ritat kala nyurat punika nenten jeung awak-awak nanging wenten uger-uger sane ngiket aksara Bali punika sane kewastanin antuk pasang aksara Bali. Aksara Bali punika wantah prelambang suara sane wenten ring kertas utawi media sane tiosan minekadi batu lontar miwah sane tiosan. Nah, nike artine aksara Bali. Di kelas 1 semester 1 pun Pak Ngurah ngajain gitu nggih. Nggih, makin lanjut. Aksara Bali manggiring. Nah, benyawan jani pesu jani. Belang tiang gancelene Pak Ngurah. Jail kali toh mekang nyawane dengancel. Nah niki aksara Bali itu manggo ije denteh gitu nggih. Nah, pertama cara busan penjelasannya di pengertian aksara Bali dilontar. Nah, mungkin yang di Wanegiri konden ketah nih ke lontar napi marah bedek ane nawang nggih. Nah niki ampun sesuratan aksara Bali dilontar. Nomor 2 di pelang jalan. Nah, pelang-pelang jalan Wanegiri bemisi jani adan jalane nganggon dui aksara, ada aksara Bali miwah aksara Latin gitu nggih. Nah, getnya megedi nyawane nih. Nyan takute gancele nyanan. Lantur nggih, lanturang ring
Kaping 3 wonten ring awig-awig. Nah, di awig-awig masih nganggon aksara Bali. Nah, ane kaping 4 di kekawin nih. Yen kekawin tuh aksara Bali den. Nah, tuh ngawinang masih raga harus bisa maca aksara Bali gitu, nggih. 4 utawi yang terakhir nomor 5 dipelang instansi. Nah, cara busan Pak Ngurah bemenakonang ijo taen nepukin aksara Bali. Ijo taen alit-alite maca aksara Bali. Dipelang sekolahi ada nyawab itu busan pirang abedik. Nah, niki ampun nggih. Nah, kengken saya sujatene irage penting melajah aksara Bali, melajah maca aksara Bali, melajah nulis aksara Bali. Niki sampun penting nih nggih. Irage nuju njuine lontar pang bisa maca. Nah, pelang jalan nuju aksara Bali den apang nawang masih irage. Manian ane megayo di adat niki. Nya nawang dini ada di kelian adat nyanan. Nah, maca awig-awig nak misi aksara Bali itu. Ane demen megending masih. Nah, ane demen megending kekawin. Wih. Dia mari ya hebat dini. Aksara Bali lonto dini nggih. Nah, kita masih ngai pelang manian anak-anak alit-alit megai di instansi di janan nyak dari guru, dari setap di desa pang bisa masih ngai pelang nganggon aksara Bali gitu nggih. Nah, kelanjutannya nih. Pangsing mau kelu nih antiang aja Pak Ngurah nggih. Bahan aksara Bali bagian aksara Bali nggih. Aksara Bali itu sebenarnya dibagi menjadi berapa gitu nggih. Kudang jenis aksara Bali itu ada. Nah, ini pertama ada aksara Wianjana. Aksara Wianjana tuh cara jelas sangat di semester 1 wantah anggona nyurat aksara atau kruna ane lumrah. Aksara Sualalita tuh anggona nyurat kruna ane mawit atau saking bahasa Sanskerta. Nggih, cara dikekawini tuh nggih. Nah, ane terakhir apa jani? Aksara Modre. Aksara Modre niku wantah aksara rerajahan. Nah, nya nawang manian dari pemangku ada dininya nan. Dari pemangku, dari balian nya nawang nyanan. Nggih, pasti ada di tu aksara Modre indek ngerajah gitu nggih. Nah, tumben sing misi animasi nih Pak Ngurah kengken nih. Bemet Pak Ngurah. Oi, pesu kedis nih Pak Ngurah nih, pesu. Ah, gitu. Melasan dere Pak Ngurah. Nah, pangalang-alang dek nyelasang nih. Baik, kangong, baik. Nih Pak Ngurah memang jahil nih. Nah, lanjutan mungkin nggih, ada alit nggih. Nah, jani, nih aksara Wianjana. Di kelas 1 semester 1 boraina jak Pak Ngurah. One aksara ane carake nganti aksara nye misi gantungan mewah gempelan adane. Men betene ya gantungan, men di samping ne ya madan gempelan. Lantur jani aksara Sualalita cara busan. Ada nerambat celace kemahaprana mewasane lianan. Ada pekapal gitu nggih. Tapi kapal ini kita nya kapal terbang nya nasing kapal terbang nih. Nanging mengaste aksara pekapal gitu nggih. Jadi masih di aksara Bali itu ada aksara suara. Nah nih ada akara, ikara, pidan beman jelasan aja Pak Ngurah nggih. Anggon gene aksara ini di janan manggu gitu nggih. Adi misi huruf besar ya gitu nggih. Niki angke aksara Bali yang alih-alih tema ketean sedua telupat nih anggon nyalin aksarane gitu nggih angkane ini anggon nyalin. Kelanjutan buen jani pengangge suara. Nah nyen yo inget nih alih-alih tejak makejang pengangge suara yen ulu mesuara apa. Nah krunane atau aksarane pang mesuara apa gitu nggih. Aksara pa jinen ulu dadi pi gitu nggih. Yen aksara pa jinen surang dadi
lapar gitu ya. Nah niki alit-alit nggih. Niki nak berjelasang pidan semester 1 jani tiang sing ben jelasang nyapang sing telah ngelan waktune nyanan nggih. Nah jani irage dini lakar melajah memace. Ne ulian kedemenan Pak Ngurah misi nyawan tetelu. Awas den canggan cele nyanane Pak Ngurah nah. Lum gedi. Nah, makin alih-alih tejak mekejang melajah mace aksara Bali. Kengken carane mace aksara Bali. Nah, saneka pertama, buih, terkejut pun. Adi jaran mau kebles nih. Nah, niki suratan aksara Bali ini jaran. Yang Latin ini cara niki, nggih. Nah, ini ada lengkare. Oh, ini lengkare berdua nih kecok-kecok nih. Yang benganti amone ada lengkare kengken carane irage memace. Mare jani pilah halu. Kenyang ya. Tuh, kudang pilahan dah dene nih. Amone. Nah, ini bacana apa? Misi pengangge suara ulu tadi i. Ini apa bacaannya? Aksara ma misi taleng misi aksara da. Dadene made. Nah, lanjut nih jani menekin jaran. Nah, nike. Ini dini ada misi adag-adag Pak di menekin tuh misi adag-adag bedur tusing. Kengken ada ini Pak Ngurah. Nah, jadi tiang milu nyelasang dini kita nggih. Nih, kruna menekin misi adag-adag ditambah dengan kruna jaran. Nah, kengken carane raga mace. Manian nulis masih pangsing pelih. Nah, karena itu jan itu ya dah digantungan. Nah, kini dah dini gantungan jane. Ada kan kareling ya, nu ingat aksara Bali ngajak gantungannya kan nu, marebusan nih dingin nih, nggih, pangsing kene. Nilai sing ngemuk-ngemuk jaran ini. Nah, dadene kan sesuratane cara niki, nggih, menekin, nah beten aksara nane ngoyen, yang utawi nongos gantungan jane, nggih, dadene krunane nike kewacen menekin jaran. Nah niki dah dene yang sesuratan krune Latin nih imade menekin jaran gitu, nggih. Lanjut jani nomor 2. Apa ya mesu jani nih? Bui medeblog nih. Tapi niki alit-alit. Niki madan yang bisa maca nih. Sampi. Nah, yang ini ngobo sampi dini. Apa maman sampi nih? Apa maman sampi nih? Nah, red, ya boleh. Apa doang madan? Padang, gitu nggih. Nah, jadi ada ben lengkare. Nah, ini lengkare kini. Kayak carane magi nih, ngepah. Nah, de ngepah ngelel ya nggih. Ngepah itu artinya membagi. Kira gepang pada nawang masih. Nah, tiang unggan ini Pak Ngurah ngoren. Ngororena coba pah nih, bakat yang ngoyong ngepah orang ajak Pak Ngurah. Nah, nih. Kengken pahan nih, kengken bagian nih. Nah, cara ini dah ini. Ya niki kebaca napi sampine. Ngalih. Amah. Disisin. Danune. Sampine ngalih amah disisin danune. Aget nih Pak Ngurah ngai lengkare disisin danune aja. Yang tengah danune hanyut polone sampine Pak Ngurah nih. Ampura Pak Ngurah nggih nak misi polone bakat. Jangan
cenik-cenik jak makejang, alih-alih jak makejang sing dadi ngomong gitu jak gurune nggih. Tu salah adane, pelih tu iraga. Nah, jani ada buen boys. Nah, ini kuis. Nih madan api. Nah, nih. Niki krunane kewacen. Siap. Benar apa ten? Benar. Oh, adong orang benar, adong orang ten. Ane benar kebaca mano. Ini ada aksara ma. Aksara na misi suku. Aksara ka misi adeg-adeg. Kebaca manuk sing siap gitu nggih. Jadi lanjutang. Nah nih ini kulone pangurang undap gadi. Cek sing juari bener ningalin kulone Pak Ngurah. Nah nih apa bacaane? Apa bacaane? Kuluk. Benar bacaane kuluk nih. Yang orang benar. Ah, salah. Nih bacaane konyong. Adik gede konyongnya pangurah kata. Oh, nak jelap ngai kuis, anak-anak pang bingung, pangnya melajah, dan gitu bang orang nggih. Ah nike, nah nih jani, bui seram gati nih. Agak sing melayu kulu aja siapa nih. Ya nih nage nyagrep bisa melayu nih. Nih madan apa? Nah ya kene, oh juga aksara Bali ini kebaca kan? Macan. Nggih patut nggih. Niki aksarane kewacen singe. Aksara sa misi ulu misi nge. Dadene singe gitu nggih. Nah, tiang ben ngenah dini den. Nah niki, buih, ada gede gati nih. Nah niki madan buron ke dis. Benar kini tulisan kedis ya? Oh, benar. Beda ben sapine nyanan nggih. Nah, niki ada lengkare dawanan kene busan. Gitu nggih. Ya diastun ada nih pegat driki nggih. Niki gantungan rane pegat. Nah, kengken bacaane nih. Kengken kebaca nih. Alase wayah nu ade kedis ane langka kedis ento madan elang. Nah nih nggih. Niki bacaane dhuwurne aksarane nih. Kene bacaane yen carang busan irage tade carane memace gitu nggih. Nggih lan urang mangken. Bu ini ngedenang nyawane. Ya ini ngancel cepok bisa mati bu nih. Bang ora becenik-cenik yang ngai animasi genggen deh. Ini man ngancel tiang kengken ya buat tiang gobane nganti. Lain bejelek si besah. Aduh, nggih. Nah, ini kengken nih. Nah, kengken bacaan ini. Nah, ini jani kesuratan dini. Oh, adan buron ini napi ada nih? Nyawan. Gitu, nggih. Nah, niki makin sesuratan kruna Latin nih. Buron ane ngasilang madu madan tapi nyawan sewai-wai tuah kemumai ngalih bunga lakar alihe
sarin bungane nyawane ento yan ngajel bisa ngai beseh sajan tuh yan nyawane ngancel ngai beseh. Makanya takut Pak Ngurah ajak nyawan anggono burone dini bes kedemenan ngedit Pak Ngurah. Nah nika nggih hal-halit nggih. Niki ampun irage melajah memace aksara Bali genten nggih. Nah lanturang mangkin Riki wenten buron wih kupu-kupu jani to. Nah, jani ada dini niki madan buron ke kupu. Yen bahasa Indonesia ini kupu-kupu. Yen bahasa Bali ini ke kupu gitu nggih. Niki suratan Latin nih. Nah, niki wenten pinunas. Wenten pinunas nih Pak Ngurah. Durusang mekarya lengkare sane medaging krune ke kupu nganggen aksara Bali. Nah niki dadosne alit-alit niki melajah nyurat, taler, melajah mace gitu nggih. Anak-anak tuh jani melajah nulis aksara Bali, lanjut buin melajah mace aksara Bali gitu. Alit-alit jani berkreasi, kayak carane berkreasi ngai lengkare atau ngai kalimat nganggon krune atau kata misi kata ke kupu gitu nggih. Nggih nike alik-alik sami nggih. Mesubuh mekejang burone Pak Ngurah niki. Nike manten saking tiang ngeterang daging video puniki dumugi video puniki membuat majeng ring alit-alit makesami. Nggih, pangten nyanan gelis gelas niki galahe taler niki ne nyawane bengliun-ngeliunang ne teke ngalan tiang kancele. Nah, tiang asinep antuk para mesanti nggih. Om Santi 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 Om tiang lakar megedia lupang sing ngalan kancele ne kedis bu teke buin